بله دنباش دلدار د صدمین سالوگرا کنکوژی ارمنیان ده وکی گرک دورین جیهان لآمده جی چند ریزبیرانین دورن لدارخستن ام نهال دریه مردینه نه ایرو ساعت یکی لآمده لدریه مردینه پیشیه ده مراسم اکوار لدارخستن جبو کنکوژی ارمنیان اف چالکی جعالیه سرخ و ارگانیزه کردن یک رخصتنا گومی داسته کو ناوند لندن بریتانیا یک کو ارمنیان پکته یادی باروی آمده و یک جی کمالی مافه مروانی آمده جالیه و هر سه رخصتنا و پکته ده لدری آمده پیشیه گرسه کم ببه te peşbini kirin ku divê çalakiyê de hemû namzetên HDP Partiya Demokratîka Gelan ya HDP'nin Amedê bejdar bin her wiha serokê baroya Amedê Tahîr Elçî jî dê bejdar be serokê Komeleya Mafê Mirovan Amedê Racî Bilîcî jî dê bejdar bibe dema mirov bêje komkujî Ermeniyan û Amed çima bîranîna li Amedê giringe ji ber ku pêşiya sala 1915 li Amedê bi hejmareke zêde Ermenî dijiyan mirov dikare bêje kêm zêde ji 5 kesan yek li Amedê Ermenî bû paşê ev xelek qismek wan piştî zagona tehcîrê yasaya tehcîrê ku şaliye hikûmeta Osmaniyê ve hatibû derxistin ber bi Sûriye ve aliyê koça zorî hatin kirin qismek van ji bir şamirin qismek van ji nexweşiyê mirin qismek van jî hatin kuştin kêm zêdetê amaje kirin ku milyon û nîv kes di vê komkujiyê de jiyana xwe ji dest dan ji ber vê yekê îro Amed jî navendek girîn e ji bo bîranîna komkujî Ermeniya. Hiç amareke yeka çend Ermenî niha li Amedê mane dijîn. بله دلدار دوی مجاره ده آگاهیه که زلال تنه لی ده سالین داوی ده مرو دبینه که ج بریتانیای ج سویده ج امریکای ج روجاوای ترکیه گلک ارمنیان کوبا و کالیوان لی آمد ده جیان و پاشه جور هاتن در خستان آجی هاتن کشتن بر خوددن آمده و رخستنین کووی دمیج آلی ارمنیان و هاتبون آواکرین دی ساجنو و زندی دکن ددوش و آواهیان گرینگن یک دیرا سورب گراگوسا ارمنیان لآمده دناوا برجانده یک جی دیرا سارکیسیا ارمنیان دناوا آمده ده ev her du der jî aliyê Ermeniyan ve ji nû ve hatin ava kirin. Mar yüksel û çeganê me li Amedê spas dem baş.